A Caire, per le giornate du patrimoni, lo duo Florenvers interpreta un repertori di troubadour provenzal. Din la capella du castello medieval, Thierry e Dumitillo fagueron vibrar la peire au son d'instruments tradicional e de duo vocal. Nous accorderon une entrevista en lingua nostra. Florenvers è una poesia di Rambau d'Aurenga, che era prince e che faceva de mantes cançons, ma cançons din lo trobar plus, la poesia un po' mai difficile. E avem choisi aquel nome de poesia perché è una poesia che interessa mantes cercaires sulla poesia e sullo senso della poesia. E spero che avem choisi aquel nome e perché si di flor inversa avem inveia di fare all'inverso di ciò che si feia all'epoca sulla musica dell'Age Media. Il primo lavoro che abbiamo fatto è sul troubadours Rambau de Vaqueiras. Abbiamo fatto tutte le sue canzoni, ma la musica. Era il primo disco che abbiamo fatto, il y a 10 anni. Abbiamo fatto un disco il y a 4 anni, mi sembra, su Blacas. Blacas che era signor d'Aups, che faceva parte dei cavalieri più famosi di Provenza al secolo XII-XIII. E quel personaggio ha una corte a Aups e faceva venire tutti i troubadours che venivano dappertutto, che venivano da Toulouse, che venivano dalle Musine. Era un donaire, signor che donava tanto ai troubadours, che amava la poesia e donava. Tante e si beh che i troubadours amavano venire alla sua corte per avere dei dons, per avere da mangiare, d'abbigliamento, dei cavalli, dei regali. Ha fatto una canzone basta d'elle, che ha fatto interamente, ma presso feia de discussioni med d'autres troubadours. E abbiamo fatto un CD su aquelle discussioni, ma la tecnica dei contrafacts. Abbiamo piato le musiche d'autres troubadours dell'epoca e abbiamo messo la musica su quella poesia di Blacas. Après abbiamo sortito un disco sui troubadours d'Alvernia. Il y a tutto un florilegge dei troubadours d'Alvernia. Abbiamo fatto quel lavoro il y a 2 anni. E a quest'anno abbiamo fatto il lavoro sul CD dei troubadours de Provenza. E avendo stuccato faccio mai una canzone per l'occasione perché è un troubadour che si suona Punsun de Bercaire, che è da quella villa, e abbiamo pigliato una delle 3 canzoni che faccio e abbiamo fatto un contraffatto su una canzone di Pons de Cap d'Oeil. Punsun è il diminutivo di Pons, abbiamo buclato la bucla e provando a fare quel contraffatto su Punsun de Bercaire. La langue que vous entendez chanter, c'est de l'occitan, c'est la langue d'Oc. Degu possède la verità. Avem pas de registrament dell'epoca per acò, ma io ho pigliato la mia lingua, che era la lingua dello provenzale dei Aups. Sono nativo della Vesubio, di Costa di Nice. È una lingua mai arcaica perché è una vallata un po' barata. E ho parlato la lingua dei miei grandparenti quando ero piccolo. Sono partito un po' da quella lingua e ho adattato un po' la mia lingua ai modi che aveva in quella poesia. E faccio il mio cammino su quella lingua. Après, studiando un po' quella poesia, le rime, il vocabolario, e choisi de maniera di pronunciare. Hay un momento che al choisir, sin che volen cantare. E din lo canto hi ha de voyelles che passano mai che d'altre in quel momento, de consone che si deu pronunciare come perché è mai bello din lo canto. E faccio la mia esperienza, hi ha de che mi ha imparato come si cal cantare. E choisi la maniera di cantare per io, la mai bella, si può dire come così. E Dumitillo també ha imparato un po' meglio. Ora posso parlare lo limousin, lo provenzale, lo gascon, lo lengadociano, ma ha choisi la Vesubio perché ero io di Vesubio e avevo choisi un po' quel viaggio. Ma si può dire també che un limousin canterà quelle canzoni alla sua maniera, ma era també la verità. Si deve accettare di sentire cantare quelle canzoni di maniera differente.
Florenvers est un projet de la compagnie Hulot. Le duo des musiciens décoquilla enriquesi per d'autres artistes et sprun original utilise et travaille la langue d'or, puis transmettent un saber littéraire et artistique d'une vieille pédagogique et mission publique, et ainsi fabriquent complètement ces instruments sieu. Avem tout un travail de recherche sur la langue occitane de l'âge médian, del siècle XII et XIII, et un travail sur l'archéolutaria, sur les instruments qui se jouaient à l'époque des troubadours. Donc, à cause d'une viola, la viola est un instrument qui agrada force ai troubadours, un instrument important dans les courses d'Occitanie à l'époque, qu'on parle souvent dans les cançons, que se peut jouer une cançon sur la viola, qu'une bonne courte doit avoir une bonne violaire, c'est à cause d'une chanson de Pays Redévic qui disent que c'est important d'avoir un bon musicien pour jouer la viola. À Florenvers faisait nos instruments, étudiant un peu toutes les sculptures, tous les textes de l'époque. Et puis pour nous c'est important de chercher un peu d'informations et puis de les tourner fort. Alors ils faisaient tout à dos, c'est tiré à cause de la viola, mais també avec la rota, les harpes. Les flautas, les orchestres pour jouer. Avec un bel gaudi de Faraco, de tous les bosques de la région, comme se faisait à l'époque. Les cordes qui faisaient també des boudelles. Et à cause des crines de cavale, ici, toute une recherche que faisaient depuis longtemps. Les autres instruments que vous pouvez voir au concert sont la rota, qui est comme une harpe double, mais une caisse centrale, qui est un instrument fort important dans toute la lumière jaune, et qui a fort peu d'instruments, qui est une qui est tirée à tourner face, mais c'est véritablement de la recherche d'actualité. També un peu de flûte et surtout des violes. Pour nous, l'important est de trouver un peu le son, la voix instrumentale de l'époque pour accompagner la voix humaine. Pour qu'il y avait choisi de simplement de veiller, de retrouver ce qu'ils faisaient à l'époque. Alors, ce sont des instruments un peu qui paraissent simples, mais c'est le bosque Kumako qui donne quel son qui va inspirer, c'est pour dire la chanson. Donc la chanson qui avait un plaisir à chanter en cueil, à quel son nous donne pour nous une bonne direction vers la transmettre en cueil. Cançons à écouter. Souvent, les belles luex sont des luex de l'époque romane, du siècle XII, XIII, et quand une architecture qui est parfaite, qui est merveilleuse pour le son des instruments, qui offre un peu une son qui des fois partent de la nature, mais d'une belle église, une capelle ancienne. Le son crée un peu de merveilleuse comme la voix et pour nous c'est també per les gens qui écoutent à cause mai bel viaggio de sûr. À l'époque les cançons se faisaient dans les castels. Le canto del fuoco avait une histoire d'une nova
Raimo Vidal de Besalú que nos conta que après mangiare se fazia o silenzio, le gente erano aqui per escutar tranquillamente le cançons ou também le quenze. Ma il y avait verdadeiramente une écoute per acco naquela sala de castelo. Florenvers est d'une perspective d'authenticité et met la rigueur du test et de la facture instrumentale. Mais est também inscrit dans une démarche de contrafactum et met l'association des musiques et des tests d'auteurs et compositeurs différents. Et à qui la musique sublime la langue et la langue endraille la musique. Un mot inverse, perché in un mot inverse il y a tutte le cose che si fanno all'inverso di ciò che si passa. E in un mot inverse il y a per io un mot coraggio, perché avere il coraggio di andare all'inverso e invece di seguire un'altra draira, e même la draira inversa. L'ausengier. Les lausengiers sono i gens che ti guardano vivere e che critico. Sono i gens che fanno del male a mia lingua. E io la lingua è un'arte per far caricare de bel e de buono. Ma i lausengier, la lingua, fanno delle cose che sono malheurose e che sono del male. Mi vengo manco, è di dire ai gens di guardare il cielo. Anche io vivono des tas de portables, de télé, de tout à coup, avec la testa dans les écrans. Et se aveva un messaggio a donare ai gens, gli direi di guardare il cielo, perché il cielo è bello, il y a des stelles, e le stelles li veillent plus.